Loron dia malu karena sirhoto asur malu fali iha programa tolso governo rona. Malu karena sirhoto hanesan ita hotu hatene ona katak programa idane programa parceria ida entre Secretário de Estado Comunicação Social Secoms o VIP TV onde desamena informação no atividade no governo constitucionalnya e área juventude desporto arte no cultura. Malu karena sirhoto 30 de agosto no dar loron histórico ba Timor-Leste. Nebe iha lorong neba povo Timor-Leste decide hili rai Timor-Leste hodi hambrik nudar nação independente ida. Tamane malu sira. Independência nebe Timor-Leste hetan lasesmos husi contribuição elemento oio em linha esforço. Incluímos Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timor-Timor. DSM-PPTT, Organização Estudante na Juventude, iha tempo ocupação Indonésia mos rola papel importante ida de hakilar povo Timor-Leste linha direito ba contra invasão Indonésia. Tamane malu karena sirhotu programa tolso governo rona bedição ohinian ita sekolia kona ba papel Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timor-Timor iha era Timor-Leste Independencia. Tamane atu kuliah kona basun tidane ami convidona vice-presidente Dewan Solidaritas Mana Susana Cardoso loron dia que bem-vindo para mai programa idane. Loron dia muito obrigada por convite e consideração. Dia marcamos presença e a programa idane Mão José Chang. Nivemos ulug no dar Senado ba Faculdade de Ciências Sociais no Política e tim ninyang. Nebe inhahu inisiativa ba demonstração e a tempo neba. Loron dia com José e obrigada vai ter a presença o Loron. Loron dia obrigado. Dia com malu karena sirhoto ita hahu programa tolso governo rona bedição ohinyang hamutu kohau Lusitania Barreto e ha estúdio segundo VIP TV Betani Training Center. Mana Susana Cardoso hanesan vice-presidente Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timor-Timor ninyang. Antaun itamos conhece Mana Susana mos nudar jornalista senhor Ida e o insabele envolve iha organização ne no saída maka Dewan Solidaritas ne. Oke dia hahu husi envolve ani ya Dewan Solidaritas ne tambah ia momento hau sai jornalista hau nudar estudante ha Universitas Timor-Timor untim ia kai kolo momento neba então ia momento neba hau hanesan jornalista ona e depois ia hau ia tu envolve ani hanesan ia hansa ativista ba pro independência né pro kemerdekaan ne laos foi macau ia untim mebe ami ia escuteiro ia São José ne ia Matael ne hau envolve henban então ami hatena na saída makat halo Ambi sa sama jornalista mos ami untim ne sempre halo demonstração mebe ke halo demonstração momento na ba demonstração ba be brutalismo sira husi militar Indonesia ini am sempre halo demonstração então hira konami tama hanesan jornalista no hira estudante universitário sira Indonesia halo demonstração ko hatu Suharto ia momento na ba nema kami iha data holuhan tiana maybe mangzet sama sih ne ami exame bolo diante tes tengah semester Hutu dia saime kan ami hambri kela ya koridor untim ini hama dia mbak mangzet sang ya kan hanesan besera hanesan senado hanesan ketua senat ba fakultas sosial dan politik
ia momento ia tim hama dia nesne PM halo demonstração ia Indonesia mana rame-rame itu sama kalau halo demonstração hori halo netik buat rumah Timor nene antes ne ita mah halo demonstração loronte kalante to bapa serkar ita bahat sulang ya be fatfate serna agora ita hansabe hanesa falbe manuna sirabe ulai hebe liras nenanta dia nesle ba monjetsa. Depois waktu irmai anesa aban anesne ami começana halo demonstração ami o inisiativa rasik de facilidade de ia mang zetsa hata yang aban antas ne se anesne aban ini tu tau be zake be jas alma mater mini mai perita halo demonstração momento na ban ami objektif ne kan atu dia natu demo halo demo ba be Universitas Timor ne tamba durante ne ninia escola lá dia depois administração mos lá claro e depois mos ami durante ne halo demonstração pela date então sai foi impacto saída a minha objetivo é nesse né mas peha primeiro lorong primeiro né a minha se interna ami date lorong segundo nene hetang ono masa magisi suku sir juventude sir magisi suku mas ne começa a dar uma bandeira Valentim começa a dar uma bandeira Fretalin bandeira tutu sayana então manze sang dulu hawaran bakulene tiba turmanta saya hawar dihan ikut hawar dihan dia label panas saya dingin tabe significa kata ithal demonstrasi to declaran itu to takki ko to defilal então hanesne ke hotu significa kata hanesan udar hanesan Timor uang ita tambah ita involve ia situação ne beke ia ite ne sori ne ia nakono de to luta nakono de to uinsa tu independência hatu hetan de livre husi emaselo ne ocupação antau ide ne sai hanesan anessa preocupação ba ita ninia naluri udar ema Timor uang mas be ia muito halawan net mar hanesan jornalista e momento não há jornalista tiana momento itu halo demonstração jornalista tiana então quando eu hira há uma presença no dar estudante tim então halo hanessa halo tur demonstração halo sai hanessa orador fobe viva hanessa nemabe filafal mai canta sai de makami halo ya time mai haker hanessa notícia e suara Timor momento jadi lugar Timor uang ita ia berkontribuição no BKFO mas tem profissão no lugar jornalista ami mas hal cobertura e parte ruang itu pro autonomi mas pro kemerdekaan. Então ia tempo ne vane se serit maka sai responsável ba dewan solidaritasnya. Hau sindikat tak mau zetang persida bela BSR explica claro li tang kona baidane mas be hanesang dewan solidaritas momento no ami bolo mau antero ini hanesang coordenador ba dewan solidaritas e depois to dewan solidaritas to ikus mai ami haluan antam fil fal bato posto administrativo serne antam ami dihili fil fali sirane beke responsabilidade ba ia uluk nene antis batu di dewan solidaritas uluk ami uluk lai bolo dan ikatan mahasiswa asal kabupaten jadi ane por exemplo ami Hermera ami bolo dan ikatan mahasiswa asal kabupaten Hermera ide nema transform kali baba hanesang dewan mini mabe laos ema hototu nebe ke saya hanesang koordinator ba ikatan mahasiswa ne ni hanesang koordinator ba dewan mini tambah haremos kontribusi haremos ni peso kontribusi ba insani bela be serem ni bela konsola povo ini berani kala ni bela tamasai ba hodi halo sosialização kono ba referendum beke milor surtahan tamasai uma para tu ne konsola itene comunidade sirne be maioria sidau katene le maioria sidau katene klean liutang idane be mak otonomi idane be mak otonomi ni saida depois be sira independensi ni saida tamo momento ba usar símbolo bendera merah putih ho mapa depois símbolo CNRT então idane kami halo henaba jadi ni responsável ba coordenador momento neba nemak manganteru momento ni decidi mas bene processo nebe naro ka foi de processo naro kusi monje chan sira bahasuru sira nebe ke sira e momento neba hamesan kapol
dan rem dan rem gubernur sirne hafuinde halo sarisira depois ikus mai hodi hasai dewan solidaritas ni hodi hili mai de hanesan coordinador no momento ba hili mau termos tamba ni foi ni no dari estudante mai si Filipina rata rida e depois ni haten inglês então kalau ita luta nene ita teki ema contribuição se meliu colega jornalista sira mai entrevista então precisa ema nebe que haten inglês então nem ya do disira bebe decidi besra manter hanesan coordenador mas kelanjutan sira manzetang se explicar então a demonstração ini antes ba 30 de agosto ka ou pasti da 30 de agosto mas foi tempo em halau ini dia demonstração antes halo quase at besitina ni dah mi halo me ya 98 inicia 98 sela sala ya abril ou maio nasceu halan sini hafoin de ami mosutia nema ki ha besra ya be pro husi be Indonesia husi be autonomista significa husi besra husi milisi sira iha tamasira husi de nema bolu dia demo tandingan hal demo tandingan bodi fo confiança ba Indonesia katak sira mos iha ema katak Indonesia mos ni ema iha para dulu kon ita tawarkan referendum sira silalakon sira se menang tambah ia moment ba ia ema ia otonomista sira tambah sira hari be anesam BRTT barisan pembela rakyat Timur Timur FPK poi organização ini beke dele suportamos Indonesia ninia sira ba autonomia Ia demonstração no insa governo Indonesia yang hareba presença Dewan Solidaritas yang. Musuh buat inimigo buat. Mi presença em momento na ba anesa inimigo anesa ami jurnalista ia STT no momento na ba pemuda Pancasila ba rahuntia mini STT sira bahan bana objetivo buka ami sirne beke udar estudanti ya unti depois saímos nesse jornalista Emadian Besera otak-otak GPK sira otak-otak Besera gerakan pengacau keamanan sira emang bukan hanya baik mau harahun ST yang moment ni ba ne tambah ida ami involve nessa Dewan Solidaritas e depois ami barak liu fo notícia kona ba sira demonstração ne beke estudante universitário sira halau Dia nudar veto ida iha tempo na ba hanesang mana Suzana mas hanesang jornalis mana Suzana la tahu ka when hira involve iha organização estudante niang hanesang ohin mana Suzana explica ona tambah hareba ida demonstração ni mos fo ameaça ba Emania Morris how quando sente tal when hira kona ita nessa por exemplo when hira ami demonstração ida nebe ke sera polisi sira kar ami lor basulang he polres ne ane tau memang kan kar kona tau nebe quando ita involve hanesam besera involve kon halo demonstração halo saira ne ho sinti la tau tamba idane amenta ita brani lutan tamba ia kolega barak ami laos ema idedet ita tau mebe tamba ho involvement ema barak anto ita ladu tau e depois mos ho confiança fiaraan ida katak sira sela sira hakanek jurnalista sira hakanek jurnalista sira no idane how enfrenta wa hira por exemplo hanesa be ema hala ataka ba iha manel karas kalau ni uma o di oho be sira manel karas kalau ni uma manel ne Rumenten hau mesa kena bah ulur Agus mulawan bah kena bah ni. Wahir hau tama bah sira hare sira la oho sira la duni hau. Mabe momentu sira oho tia sira refugiado sira nebe ke mahu sili kisa iha larang. Depois sira Saiful Falmai Agus mulawan Saiful Falmai. Depois sira bahanun kono de hau sete sira duni uri sira tu kar katana to hau mes tamba kolega sira husi juventude sira maioria ha gloria toko gloria e momento na saat kalian sira salva hau então la be sira hau la consegue hetang asang rumah sini ba significa kata hau so hanesa ita asur malu hanesa ne atau tahu be kon duan hira hala itenek mar hala itenek tenimia vida aktivis ne hau buka tu tahu Dek
Ita serona falo Simon José, Mon José ni história nebe makita rona nessa ngos mana Suzana hatete na katak Mon José maka ema dahulu nebe maka iha inisiativa halo demonstração contra o governo Indonesia ninian. Então saída maka moço tempo neba iha mau nini Hanoi no mau nini hareba presença de uma solidaritas ne tempo neba ne oinsa. Obrigado. Universidade de Timor ne mai husi ni estudante sir ne mai husi organização do botida organização resistência do botida mai si Sagrada Família Ozetil Obzelatil Fitung Soke abrasi mai si Soke nian yang ba lolos ne dewang ne foi moço ia oing ne ia 1998 mai be núcleo dewang ne ia antisteona tambah langsung oleh kolega Suzana dan kami harus demonstração do botidana quando ia visita ida husi Menteri Luar Negeri Ali Alatas kami harus demonstração terbaru dari aku tu datang ministro ne depois quando amo bispo Belo Basimu Nobel da Paz mai mas ami dewan maka tempo na base da naran dewan mak baharo tu atau to ikus mai quando moço na reformasi em Indonésia ami comece a sadik malu no sama que Indonésia na ba ema halo demonstração makaslos hasuru regime Suharto ita ida be hum ba ya demonstração antes ira demo na ba ita no kel det to sadik malu na so hin ani kolega Suzana dia atau mancang Tebot makana sang ketua senat. Agora ya Indonesia na ema demo maramal ita tim tanono klos. Até que ema haruka desculpa ema haruka usi Indonesia haruka be supia ho kalsinya mai. Ami feto. Na ami dan lai. Ide imi halone imi hasuru regime Suharto ne bemak ami lara conhece. Ami lara conhece governo Indonesia ne ami akar halo ami yang ami morelu rasik. Ami la os parti us Indonesia. To ne kami decidiu de halo. Dewan ini naran primeiro ne los dewan solidaritas. Primeiro tahu dewan perlawanan. Mai be musuh ideia seluk saya agora itakar ba husu apoio husu tania governo tempo de bahia governador tempo ne tania saudoso Abilio Ozori Amerika Basura ema serne sirna Timor wan takar husu sirna apoio ba ita masih tahu dewan perlawanan atau sirna lakoi kedas itu tem bajo estratégia ida atau pronto amirona mana mitula katia laos dewan perlawanan mabe dewan solidaritas ami bajo politik ida boleh rekonsiliasi nebe ami basoru tempo ne ami basoru Saudoso Abilio Ozori ami basoru ita pejabat único emerene be mak lokoi simu ami maka mos agora saudoso na senhor Armindo Mariano la coisa ami ani menolak ami mentamenta então pronto não é ami halo demonstração primeiro né ami halo demonstração ami taka aviso ami reitor la aceita dan kata kampus la bela sai fale han sabe centro be resistência sobre governo Indonesia sema quando halo buat dane então nia ami sequência nia nasa ema na bema ka contra estado então quase atlah halo mas dali datang kolega Suzana Hosir lubuk buat tidak senhora Rosa Teresa lubuk buat tidak mais solo hal mak ketua dewan agora o inqueras tem que halo be demonstração ami tem hal bimber bebas keras o inqueras how pronto atau halo so que la hetang autorização husi reitor então harus hanya kolega sebelum buat saya hotu hanya kolega José Aparicio Siku Burlaku Natalie cerita saya hotu brigada yang hotu certau tambah ida hetang ataka sosial aminia estudante malu dan tinggi halo dewan mas se parte seluk aminia reitor lahtan to ikus mau dan pronto dia kala dia ita ohin halo gas member atau ami bahal member ya amni koridor wa nak ko hala to hanane pronto ami halo member dele auto mai kuliah inclui Suzana ba kuliah hausi hanoi hela ni ali fuanda dane dia demonstração do hine laos demonstração para ho dena la vele buat tidak panas-panas tai ayam dingin tai bebek pronto haudian dia klub tidak terona pronto none ami diskuti malu
quase fulan da toma atu buka det narane diskuti malu lahetang balu hakar dan tahu dunia dewan perlawanan balu hakar lah dewan solidaritas parita tengah kuat yang masih seluknya to ikus mai ami mengalami na tempo na ami hamot la mo sama to mau sikubur laku nia iha ready bela kuliah ho ema bobo cerna ba ami bel bahasoro signora Abilio Osorio ami bahasoro signora Abilio na masuk darua kelas ami bahasoro nia residencia oficial nia agora embaixada americano né depois a minha nia cunhada numa agora sede CNRT a minha soro nia né a minha soro senhor Florentino Saramento a minha soro mabobote tempo na ba sa sira mai dehang amine halo tempo na ba da reconciliasi mas ami ne amne estratégia det hotu ti ami basoro sira hotu ami bahalona sainu si kampus tempo na kampus ami stila dan turun gunung ami lawasana halo be konsentra na yabe de unti mabe bana yabe bana ya ami bade demonstração ya gedung DPR até ami saya to be leta ne ba palka me hakilo ami obriga senhor Armindo Mariano tem que me raso ami por me tem que sair da declaraçãoone ami mas ba ya palácio governo ba ami ba fatin do botira pronto nune hotu acordo 5 de maio né halo ya 99 mas ami menuntut be referendum antes tiona ami aruga rianga pronto agora povo lá se redilide povo né ia mus município já rototu itaba to ami kon bah município ami kuliah na be reconciliasi ami kuliah referendum ami kuliah opção de hukum rasika ami la kuliah otonomi atau ne risco bota teres começa bara ba município toto to ikus meme ko di forma bota dewan mini aso yang sudah nak kata ya tempo de bana antes na ya ikatan mahasiswa tuiri dengan municipio ikatan mahasiswa municipio ina aro kabupaten ina aro mahasiswa baukau mabe nakfilak an ikatan na la fati mabe era ser leben mak ia interesse hakarak ne mudah am fal ba ia dewan mini ne ami ada demonstração onde ami halo ia na ba hasuru risco bot até que ami quando ba tuiri KKN ia suai ami think lakon ami nia kolega na ruang ba sira mai chuli kami kolega de nara João o Bernardino tempo ba to hindoro latene paradeiro nebe Merada hokizan mai kala merada hokizan la kokana kauna ina Então, o hira moço hanoi halo demonstração né, o ensaio colega sira ninia resposta é tempo na bahane são irmão dizer até tenona e nós mau ninia posição rasik e hanoi tau kalai depois tamba demonstração geralmente né, quando moço terceira parte pasti bela moço disturbo ka problema no autoridade de segurança se buka ema ne be maka responsabiliza basaun hirak né então o ensaio tinha hanoi basaun ida né o hira kon ami tumba iha sayo si kampus na ami organizado tena ami sai mana sela baku semak sela baku ne laos estudante untim laos pemuda pelajar sela tamah na ba então ami antecipa tena quando kuliah tahu tena tempo na bana itani hano ini ida de objetivo de ukun rasikan mate kamoris ukun rasikan nebe tahu kula ya tena ami tempo na bana hawa tetika antes na ami demonstração bebe ikona satang ikona demonstração masalah senene itala tahu berani tersunu malu sadik malu ane nebe tahu kula ya tena kali ita film mai dara lah tahu itu mas kondo hira halibur malu asne buat tidak tahu kita lakukan setiap. Então, esse tempo leva um samão e hareba envolvimento do estudante na juventude sira e contra a ocupação indígena. Sim, asal yang kata untim ne saitiah nessa centro bahaya organização do povo tidak makin apa. Sira mai ho estatuto nessa estudante, mas sira envolve antena ia grupo resistência do Bukida, ia Sagrada Família Mosia. Ia fitu mas ia obzelatil ozetil ia hotu no pote soke rara ia hotu antau ane sambe hotu tu mani hano ida tiona kata tempo toda ko mun hora regime Suharto ne kono munu ne oportunidade bote de baita bele aproveita tempo né experiência kata quando uma hira ia 1975 quando regime Salazar munu moço narsa bolo de liberdade
Atau Soeharto munu mosa nesang. Ema Indonesia rasi lakosana Soeharto ni liderança maksud di mai invade Timor atau pronto ni munu jane oportunidade boti de baita atu anu sama hamusu itania solidariedade ba itania luta ukur rasikan be mak itania mal ko aulian ia frente armada, frente diplomática, frente clandestina, kita mas hamusa ba tambah quando frente clandestina ser halo do serviço makasa be no guardião la ko de makar hamrik rosana hamrik momos kuliah momos etana kata objetivo ba luta na rokene makukur rasikan tumba ia terreno ba ia toya suku toya le hakila momos kata dan ukur rasikan ia ameaças larang ia tempo ni tatani kata ia suku sana ia tena bote be BTT batalhão território ne na batena sirang bor dan território mas sirane mai atu hal kontrol mas dewan lak foda pana kata atu mate mas mate nak ikus maknena awne Então, vice-presidente Mana Susana niña Bairrua Timor-Leste se celebra 30 de agosto neve se celebra a consulta popular badala runo resen lima. Então oinsa hodewan solidaritas niña comentário winhira ia tinan reunida tusia sinolo resen sia ex-presidente Indonesia BJ Habibie niña hamoso opção referendum ba povo Timor iha tempo na ba. Contente hak solo kami memento na bani hak kuak malu tamami hatena namni força ba sira tu be hili decidi ba ukun rasikan ni ya ono ba mi contente amde ita ne tamana hela tama ami sira ne be ke bato município ba halo be sira kolega sira ne be ke bato município ba to posto ba ate bato suku ne la hotu ne ami hatena namni força no hira BJ Habibie for opção né anda tu tehela kolega sira barak sinal ida nebe ke ami hateni hena ba sinal uli ami hena jurnalista sinal ida nebe kami nota hena bani wa hira halo celebração baloron integrasi Timor nene jornalista husi ra estrangeiro para mai ida ikusli ya 1990 9 se la sala 99 o 98 ini jurnalis sira mai barak jurnalis sira mai reliur barak los ando significa kata idane se fosinal dan beke ba oinene se for motivação idane beke tiak batimaruan ya lutanaro no ami contente no hak solo close ya momento na ba no ami ne demonstração ikus liu mak mo demonstração ide pot tebes ia momento na ba tamba ia antes idanemos ami liliu ami jornalista sira na be que servi haknar ia suara Timor ia momento na ba então ami momento ia na ba kan ia anesa husi lokal sira husi nene ami kuliah tian ia tian semak be sira ini hakarak ne saida mai be husi liliu husi Eurico Guterres ni hati kata ni kuliah ona ho membuat sanana dekat membuat sanana apoio otonomi hakarak otonomi hanesa halo hanesa pressão ida anta momento hau hetan oportunidade ba Jakarta batuir salah momento na ba batuir formação konaba industri kecil momento na ba hau halai site husi hotel ba entrevista membuat sanana ne então membuat sanana momento na ba hato ninya besere ninya hakarak ne saida ba de momento no vai Dewan Solidaritas ni demonstração no mos pro kemerdekaan ini demonstração ni pro otonomi ini demonstração ni saire ni fo hana ba antau dene ami halo hafoinde halo publicação ba STT fila halo mai Timor nene ami demonstração ikusi hotot hamri kotona tam hotot atene claro ona kata membuat sanana ni hakarak ni saida antau e momento no ba halo demonstração botlos ami ulung ihatiana tai besi nining karik se iha be Palácio do Governo ami halo demonstração botlo se na ba ida nema fo hanesambe amenta tang komunidade sira Timor wan sirnya karak para tu babe bota ba ukun rasikan ne iha bot tebes Biden ne foi moço opção ne sa contribuição maka husi Dewan Solidaritas nian durante referendum liliu ya tempo kampanye nian em momento vote opção né ami
Berarti dia itu boleh masa tenang, masa tenang ami batia tidak hak mati kini ami be ami na fating tama sai fating serta ma momento na mana ne milisi começaram be será moço depois siramos halo be será sireninia brutalismo ba be intimidação ba pro kemerdekaan ASTT bes antau ami começa otot hakili kona ba município Waktu tak kira posto sira balu suku berbahaba halo mobilização insa sira tu tem que mais votos tu tem que participar ya referendum ne lama nema ka reseruni iteninya nação Timor Leste ne pode yang kata konsulta popular ne loron povuninya. Então, ia resultado referendum niam povo Timor-Leste hil maka rejeita autonomia. Significa Timor sai husi Indonesia. Então sentimento tempo neba when hira hare resultado ne. Ia momento anúncio ididak lawan ni fating maybe tamba anúncio resultado ne dia antes ne tu for sai dia seti. Maybe estratégia husi segurança ununia para tambah reba intimidação no brutalismo sira husi milisi sira tambah tahu kidani antau halaistia em momento neba how ia Hotel Timor ami hamotuk jornalista ototo tambah how além de jornalista STT hamo sai nessa correspondente ba jornal Jepang então ami concentra hotu ia Hotel Timor menghir hal aviso ne ia una pressão ba liliu ba Dewan Solidaritas Sira ba Sira ne be envolve direta ba halo demonstração no husi militar Indonesia Sira ka milisi Sira ne ia tiana identificação naran CC mak Sira tu halo be oho keculi ke Sira tu ne naran Sira ne ia tiana então ididak buka senini salvan ia momento votação é 30 ne hotu vota Juventude Sira começa sana ba hakiri kono ba be sere hakiri kono ba ailarang kono vota nesane vota de dersang hahu loke vot centro votação ni tuku selasan tuku nen der tamam amin maluk jurnalis maluk tim Dewan Solidaritas Sira barak mak involve nessa staff ya be una meti ni tempo então Sira na bar Sira be society sai be ita moto ko grupo da Universidade da Carta de mana Rosa Damayanti Rosa Damayanti ami Sira Solidamor ami sansai pengawas itu jadi kon hira vota hotu ne emoto idida hakidu kona itu kon ami kon hare sa ba follow lo ye balidi ne bana ne hare ba Juventude começa hakidu também Juventude Sira ne beke tuir involve demonstração involve ba be halo ação ba be pro anesa aktivista pro kemerdekaan ini ne ko ma começa hakidu kan jadi wo hira será moço foi sai resultado ne jadi Sira ne beke la consegue sair ne hansa feri klabarik Sira depois katua Sira ida ne la consegue sair e depois balu mos confian yang kata Sira ami serne milisi sela sela halu buat rumah antau Sira ne mak helana fatihan ne mak ikus mai hori belulu hotu bahia Indonesia mebe Sira ne belulu hotu bahia Indonesia mos la Sira ne beke mayoria hili autonomista. Jadi no momento da situação e Hotel Timor ne milisi Sira começa para kona hadula sami han ban ami momento a visite hotu hausi han noi kona han colega Sebastião nia hosibe niemos nesambe tradutor ba Ian Martin momento ba ni ami hakuak malu me ba de internet itu sidakut kita halu itu sai disi ormatang be Hotel Timor ne itu be hetang be balamusa ami hakuak malu contente tanes mas vemos hotau trauma hotuba orsite saída maxi acontece tirmai tamane luta ne sida foto tamai momento na mana ne atu diangkat hotu ne lepas kendali kontrola lah ya saya makatu sai Amerika leader Valentil Sira emang halo betire mo bola di Hansa kantong ingesa halo kantong Sira hamutu de fatini de Sira bersai ya kasne Sira itu Sira Sira bersai anta ami
Ita bisa lai ema dat komanda ita tahu ko tu ida tahu kuninya yang tahu itu halai ninya mesti apa bo tempo ne quando plano Indonesia nia quando sira ia preparado tiana quando autonomi makalakong sira plano bocor tia resmi amnya resmi kata sira tem que estraga hotu be gedung-gedung bota suno hotu ponte sira tem bambarang hotu ema sira depois tem que lori ema bahia hotu bahia raisori bahotu ya bet timur barat timur sira timur entate ne afinal tempo ne ami kono kuliah dan ne ami lori ba dewa ami kuliah sira ne la ne falso mas agora moço estilo de hoax né o lugar dan ne falso ne los documentos resmi ternyata saya acontece persis harus dokumen sira harune tem que suno hotu gedung sira peninggalan Indonesia ne hotu hotu ema sira memang pro kemerdekaan lori hotu povo sira ba hotu resor ne persis sira realizado ne be asumsi parte a minha dewan solidaritas ami preparado quando akhirnya 30 de agosto mai vota tem que ser que resulta né balu ses e temos tempo de bana nessa pronto né com acordo de 5 de maio mas né for segurança da Indonésia uma responsabilidade tempo né e tá lá contente mas quando está lá contente então negociação lá vai beber então tudo vai beber declio pronto qualquer consequência está pronto na segurança israelita está tendo que atacar está perigo vai estar mas está tendo que atacar quando for sair na kata de referendum está fiar kan está manante ona está fiar tempo está manando 95% nós 78 anos nela também ameaças barak e vai ir livro será quando bota bem mal tahu tiene mas lolos né com lao né murni lolos lá ia ameaças está bem manando 95%. Então, a história no dar emanebe maka inisiativa bahalo demonstração ninhang hafoin rona moço iha opção referendum ninhang ne a saída maka moço iha mau dizen ine hanemba dahulu ne isa quando itarona ex-presidente BJ Habibie foi kata nia hakara yang Timor Leste nia problema ne sobre resolve o referendum ita mana non ukunan tiana tam ida nem kita existe kelur tiana mas quando akhirnya Habibie kon foi sair nasa ema demokrat ida ni kon foi sair ne ema teknokrat e demokrat ni kon foi sair ne ama tenu game manana então sair da kita prepara itu los tahu atu lakon ia votação ne baita tahu ema ohoita tahu kita ema ohoita ne ema serna ema hala biasa perita ne marus lavatuir votação ou valo ser bele bahili fala autonomi dan ema tahu mas quando ami tumba ia terreno ama tenu kata povo tu takar até ema ser balo ne ulu kakar integração para com fila na tenu kata na tempo ne maknena sila hanya sembalu mas menyesal teno sirne be opção de ulu kakar integração sila mas barang la koitan nebe tempo ne ita prodita buka dalang oi hamsama katu halo fier povo ne kata labele tau ko ba intimidação labele tau ko ameaças ne mas bem mana ita menantian ita contribuição drástica no momento neba referendum saída quando loro referendum ne ita la ela ne ita bahili betana ami halo antes referendum mo sauri ami babe fanu povo sena kata yang tempo naro que neve meta rei luta naro luta rei né minha loro macmaina né mac 30 de agosto né tombe de leva e todo para declarar todo tempo né usi parti pro que merdeka hatta de povo maioria hakar ukurasikan usi parti Indonesia né hakar povo maioria hakar integração agora 30 de agosto né mac povo né rasik kuliah banyak rasik hakar kili seda na realidade será que ele ukurasikan nebe quando hadian 30 de ami contribuição antes 30 de agosto mas 30 de agosto antes serve bahilina ita bota né mas bahilina ita lá né supervisão máximo né ita na una meta lima depois se 30 de agosto né nessa amni serviço nessa amni missão hutona rematana ne depende fila fala idi defini lara no ami atene kata povo timeruan sira tu vota né sira se hili ami fiarmeti na tama ami hatena na força ami kokon ami força ami bato supusira ami bato postu ami mesere loran 30 de agosto ne idida ba hilininya depois buka per uinsa salvaan apa inde informação serita rona kata sira se bumi hanguskan lili kota lili
Então, Ne, ida dokumento buka resmi salvano. ali sini tiana. Pois naran sira mostamo na lista, então dekli ida buka salvano. Então, Moses, ita nia comentário em hirarona resultado ita hili hamrik nudar nasaun Unsa. Timor-Leste nessa nasaun. Tempo neba ita hanoi kata dan atu Timor atu uku ane ni objetivo ne rua ida atu liberta patria kata raine tem que ukurasikan na. Agora ida ita hanoi atu hanu sama atu liberta povo ne. Liberta tene an rasik. Ita liberta tene raide ne agora liberta tene an rasik. Tempo neba hata te kata Juventude ya 1990 ba kotu ne ni unidade ne metin teves. Mai husi background lah nesa. Balu mai uluk ina ama partido apodete balu udete mas tempo ne bane ami hamotu teves. Ami hamotu kami soi hoto na amne background serane ami no ikade ide de akar ukur rasika. So ukur rasika ma kita bele moris hansa na sauna ben ia dignidade. Kita bel ia dignidade ma kita atu kia kansa itu lam tidak nara kata ukur rasika. Lalu kita kon hare ko de ma taka kita YouTube na bara ini ukur rasika wari mi menyesal lai ami la menyesal. Povo Timor la menyesal da. Tama ukur rasika ne karun tebes. Durante tino do numero sinhata ne mate ema turi tar dados também me parece que ela dum logo de 240,000 e tal mate tamba ema mate tamba hamlaha mate tamba moras mate tamba de objetivo tamba alguma rasicanda né qualquer consequência está pronto para tu sino agora quando o tempo no qual está tarefa de ter jovem será fahemalo tu ir ne grupo moço grupo fungo oi ne bem maklah nasa grupo ida ne mak ami sente nasa aonai ba oi ami dewang ne akar hamri filafali atu hanusama oi sama halafal atividade rumah mak pelo menos para contribuir ao tudo halibur filafali jovem será jovem ami será ne laos jovem na ami jovem ne para ya 99 mas oi ne jovem fungo será jovem será mai agora ami area sebenarnya rumah ami senti asa triste fali tambah o momento ne ba ia ameaças nelara ita bel unidos sama ia fal tempo por asgane eto ita fahe malo baku malo sunu uma halwat owe ne sentence ita lara moras tepteros ita Indonesia ne lara nia influência ita atu ita bel unidos dori dene mai dene bosa dene halu dene sai mau sai dene sai ita unidos na fati o dori ta ku antia universitas hamutu ble ita fahe malo ita sai ameaça ita lawe bayro rumai ta senti tau fali jovem serturan na ba ita sira ser kumar badas ne oh ya saya tambah tahu ne kami tahu pun tambah tahu ini dik ne lah sami ni uluk ne amila uluk am tahu bayro ne mau tu tuan mawalin dik agora am tahu bayro ne sebelas ne oh ini saya tambah tahu kita si ami tahu pun tambah obik ulah sami ni ami tempo ne uluk ne ami tempo uluk ne ami mana oh mana ami boleh mana tu ne ami ne ma ai ne makara. Então, mana Suzana tambah tina ne se completa tantinan Ronaldo resnio ba referendum Timor-Leste ninyan. Saída maka Dewan Solidaritas sente hare compara ulu ko tempo ocupação no agora ite ukun rasikan. Diferente ne dok, ya tempo na ba ita hanoin sto para luta ba ukun rasikan. Ya tempo agora ne ita hanoin no ita luta para wensa atu ita moris diak. Nudar moris digno nudar cidadão ia soberania ida no ia do Dewan Solidaritas ia tempo de daune iamne mandato ia estrutura Conselho Presidencial nian ami programa lugo kira me bem kami halo por exemplo nessa formação ami na formação ami sama ka loke cooperativa hodinune bele mos hareba membro Dewan Solidaritas Rasik no mos juventude siraka parte comunidade siraka karakatu envolver larang no mos ami halo ona antau prensa ekonomi hakaraki ida era desenvolvimento idane ami hakarak wensa par ita tumoris diak hanesa uhin mau cang di hanene kata ami akar kontribui ba wensa par hareba ho grupo arte marciais nebe ke hafahi iteni juventude sirne atulori halo sira unido filafali hamoso sirni nasionalismo ba dominação Timor-Leste nebe ke hetang laos ho baratu det mabe fakaran
lakon ruin sirne lemo-lemo fatfati então ia dewan yang amne mandatu ne amimos halo seminar barak halo mos sera workshop nebeke hetan apoio husi governo e governo rasi hetan apoio husi no governo constitucional li husi saskas momento neba agora bana gap gabinete apoio sociedade civil niane am hetan apoio husi neba no programa lobo kira incluímos oensa ami halo fona be sera seminar ba ia juventude sira para tunune hametin sira ninia nasionalismo ha dominação Timor-Leste ne wensa. Untuk saída maka Dewan Solidaritas halo da dauk ne iha era da ukun rasikang yang ka Dewan Solidaritas ne misang ne hotu ona depois de resultado referente. Hausi hanin kona wa hira ami haba entrevista presidente Luolo o assunto ida sobre ba wensa presidente Luolo ni Hanoi kona ba sada Dewan Solidaritas passado, presente no futuro. E o momento nama saída maka ex-presidente República membuat luola hamene henabane katak Dewan Solidaritas tinggi kontribui makas ia vida ekonomi tambah ida nemak bele kontribui ia proseso desenvolvimento agora ho ida nemak kami fila faleman ami halo proposta ba ia saskase momento ne ini mos agora mos continua na fatu se apoio ami halo loke primeiro ami halo hagu primeiro mak loke cooperativa manje sanser misalnya se iniciador rotu momento no va cooperativa no agora la ohela processo la ohela e depois mos amimos workshop konaba uinsa halo gestão ba hakiak animal sira halo uinsa sira ia vida moris e vida agricultura nomos amimos hal uinsa ita tu conserva café nebe que começa lá com badadão jadi amni fokus agora ne fokus barakli ba ia vida ekonomi tamane mahara ami so pessoal envolve partido ne normal mas be hanesan dewan ami la envolve hanesan partido ami la hamri katu dam ne hanes partido mas be ami hanesan contribui ba uinsa ba desenvolvimento nerasi no dia kida husi monse chang kata hanesan atu uinsa para atu hametin liutan atu ami bele hametin liutan nasionalisme e juventude sira ne ami ia fulang rua kotuk ba ami konsege plano atu pasoro membuat kairala sana no gusmau ne beke forna reconhecimento mai ami la ami ne contribuição ne holigo si certificado reconhecimento e forna certificado mai ami membro dewan sira mata sorunia per uinsa atu fo tulun para ami bele fo apoio ba ami para ami bele halo seminar ia fatin serne beke rawan konflito mosu konflito liliu ia dili momentane bahe Bolsonaro ne beke malu ne tau de ne beke rawan konflito no barakliu arte marcia sira musu yana ba. Untuk monjese uinsa ho monjese itu se na fatin involve ia Dewan Solidaritas ola. Sim, ami harus envolve na fatin mabe ami hanesa tama bahasa grupo bolu dana conselheiro eleito será membro honorário sim, honorário eleito agora ia ser executivo será mas Suzana será também ami mesmo que ami lá envolve pasivo ativo na ba mas quando ia atividade rumah ami sempre na ba hau kebetulan hau na sampai formador quando sira halo formação ba hitane estudante sira juventude sira bol hau ba mas ba saya na orador na ba sempre ativo sira halo seminar rumah ami sempre na ba sira foto de sidang rumah bol fal mas ami serna ba fo ami opinião ami ativo na fatin que lá nessa sira tambah ia executive ami honorário onda ya ansa fo onda basiran be siku berlaku sernai ami antero sernai yang penasehat Então, no dar jovem, no estudante e tempo ocupação, né? Aceita a Timor-Leste de agora. Unsa mau ni hareba juventude de agora. Né makana so yang harus né juventude de passado né juventude da mesma moris situação é difícil captebas e
pressão be Indonésia mas ami consegue ami unidos. Tapi agora tenia jovens ricos né, la haula generaliza be jovem todo me jovem balu kita reta sente triste tamba tem que lá concerne vida tamba ser hamusu confronto entre sira la hanuen toka to hanu sama ka prepara sirneang kudi participa ya desenvolvimento internacional né nacionalismo ya tempo amenia né hamrik luta hasuru força Indonésia nacionalismo jovem ser agora né atu hanu sama ka valoriza ukuane nebe ami hakara kata sebele kare jovem serna haria serna escola saya estudante temasnya nabe estudante fardado mabe na realidade arema de ini jovem jane ema jane tak senti triste ami uluk ami em kare ne Indonesia mak teni mak los ami mak malu agora tare tempo com ita luta ba liberdade agora liberdade ne ita muris for liberdade dança né los liberdade ne ita buka liberdade kata saio se pressão da atau saya tabel ukur rasa significa itania atau desenvolve itania né ukur ne ita ada utana ita tantiona mas agora ang sama kita tu valoriza ukur rasa ane agora se itareta nós triste ituan tamba tare usi tempo ba tempo itania jovem sira tem que sair tu ba ia liur tamba falta de campo de serviço basira ia parte balu sirna bema kelahitan bibang hodisai ia hela meeting rai Timor ne malu baku malu tok balu sira ba serviço ia tana ia Europa ne bema kedehan moris tana ia fatin de no civilização ne dia kluita balu na fatin tana mora sida ne bema arti marciais ne ba buka malu ba malu ne sentian soita triste tepteves ne maka aonoi pronto ita ihene ila nos ihatiana organização juventude do Bocotira mas bem parece que ser né serviço máximo deve tare tem que íamos itahene ia governo ia ministério juventude do esporte o secretário de estado agora sai também grau de sai ter ministério então tem que halo atividade do Bocotira mesmo for fating for bibam baia jovem serna para ser tão fating também onde halo sernia ati ben involve atividade sernia onde hases anu si be asang brutalismo ser hasa ulu be terona ba ya baru na ida mate na mate center ne Laos identidade jovem Timor ne mane jovem Timor identidade jovem Timor ne Indonesia mos receu o tempo ne ba ita quando ba ema ba escola ya zawa ne ba ema paco de Timor todo mai buka tu nós agora lá ya ema ya zogza ema ya malang ba surmal mal vulan ba jovem mal jovem Timor mal ulu kasane ulu demonstração NB e a Jakarta foto tu mais desaras que sai bis que sai kereta api mai kumpulan ba di bahan demonstração asai orde araska ina am halu kau sai tuan det mesira zero serno harus para seraya quando ia demonstração em Jakarta rumah gana sira ba hotu itu nem lah ya ina am agora halu kau $1 buat ba invest halu buat aproveita lori aprende para lori buat rumah di zona itu lain lah ba yang vamos kita malu ba sekolah itu malu ba serviço itu malu itu lakon te identidade Timor ne Oinsa humana Susana ohasa ohin perona ona observação jovem ohin loran husi Mon José então sa programa maka dewan solidaritas ihaba jovem sira. Okay, além de hanesa ohino explicatiana kata ami halo seminar workshop nomor sami halo seliliu oinsa tuasa siraninya kria ka fo ita kuda nasionalisme ba jovem siran beke de daun ia Timor be buat tidak nebe ke atu fo hatete ba ne ita tu kria nene solusi nível educação ita ne tem que meeting fortificar o meeting na ba e depois nós tem que criar atividade ou programa ou nebe ke husi Ministério de Juventude e Desporto tem que criar programa hoje nebe emani hanoi ne lorong label hanoi ne mak oinsa ida mai tawarkan dene oke ita ba tuir fil grupo ida ne nebe ita ema usa nesa defide e tempera memecah belahkan ita prane hafai ita
Mebe programa sire con ita fortifica o programa li di sport sirane san di sport ne beke volley taekwondo programa sire so ite involve joven bara que na pa anto sire hanoi ne laba violência e depois ne la os responsabilidade de tu si parte ida mebe parte hotu parte hotu tem que envolve parte hotu além de la os de na Ministério da Juventude e Desporto mas vemos a nessa reunião Ministério da Agricultura mos tem que hanoi ona usa para tu ita edukana ita niya juventude sirane per sira lori bele abe kuda aihan rumah sira bele hadomi ona servisu ida be halo tos ne ida ne betul tu tinggi halo la bele ita hate ke parte ida itu sikela ida ne mo kori musuh ne sada daun tapi joven sira barak lah servisu sira lah aktividade antau saida mah musuh basira ni oi antau sira halo na ida ne sudah kuda ona hisirni larang atau sir lori bato fatih ne beki sirba atau sir hanoinda amni profesionalisme amni hakara ko kida medu atau de nemak beri akontesi oh malu saya dah bermalu na sambil kam tembe na sana ami lai hanoin atau ane sana am cuidado malu tamba ida lakon de mos ne am lakon botona asam timor ni futuro ne lakon nona entah ami cuidado malu wesa sada anta ami aktivo ya organisasi o inaktivo hal demonstração hanoin bakar wesa para tu rasika mebe situação da agora wesa para tu contribuir para desenvolver wesa para liliu ema besika hauni inan amane be lakon nona ne ni belum moris dia antau haunu dar eman be matene ha contribui saida para nune hauni ina namane moris dia hauni namane be lakon ona osang ni musalo sakak kusiana ma hauni vida atau contribui para ni bele moris dia pelo menos abel fonetik moris de digno moris de dia bania per ni ohira ni mate ni bele how bele senti kata how privilégio ana bele contribui batrum quando itu contribui vai teni ina naman ide kenesa iya ni uma ide makni contribui ana buat dia kida bani ina naman antau ne significa ni contribui ana bana São Timor-Leste ini moris dia fotomos kalau kita contribui teni malarang kita bele contribui vai teni ni sociedade ni be kita hela bairro de be hela fatum depois ite município bato suku satu posto do município bato nação. Tentang futuro Timor-Leste ne o isa maka dewan solidaritas sakarak alili wa jovem sira ya futuro ni anessa missão geralmente mas dewan ya karak automaticamente o isa ni bele contribuir para desenvolvimento ne ya era ukon rasikan idam ita hototo ni akarak ema hototo ni mehi akarak de ukon rasikan ita lao ian livremente la ola ia pressão kata kau tama uluk oni te lao nene ami sempre periksa ni KTP hari oni KTP hari oni nene agora tempo de agora nene ita hakara moris livremente quer moris livremente ita halau ita ne kanar ita lao hal tol kalan to hal lorong mos ita lao livre ita lao la tau pressão rumah la tau ko side so ida ne tuda la tau ko side ida ne mai halfinzi mai soke la tau ko side ida ne mai na phone telefoni o side ne mai foti haune sang ya motor leteng antau ida ne mak ita kara katu atak moris livre moris dam ia pas ne larang no ia dia los ne larang jak tu dah lihat tangko na ba assunto dane vai tambah tempo então o ensaio mau dizer minha mensagem vai ter jovem sira relaciona com comemoração a lorong consulta popular minha dia ka hauni mensagem vai jovem juventude agora da né kata ita agora ita moris na ia tempo liberdade tempo ukun rasika maka hadiah ini qualidade moris hadiah de liu ime serba estudante estuda hal dia tamba nação heng ime nação ne futuro ne ia ime lima ita ne geração primeiro geração segundo geração ami serba terceiro geração nona ami quando laia ona se ime agora ita latene kata agora ita dalam rumah ada istri no pa agora marai selu kuma mai be mai moris ne saya mi terhalo itu mas mai hadiah tanya itu mas mai hadiah tanya itu balik kompeti ho emanega itu label dunia emania liberdade ni ave ni konsekuensi makane raine nak loki be emotut bel mai atau halo anu sama kau bele kompeti ho emang saya estudante di dia
Ia tu curso rumah computador, curso língua estrangeiro rumah, tu hatan sol, carpintaria, será masa serviço dele. Se agora imi la parpara imi kita temu di sana. Ita hanya kita sekolah hotu depois batu curso be Korea, língua Korea, curso inglês para bahu trai liur net. Raine mamuk tia, raine fuik tia. Itu ukur rasikan para hal mamuk for raidane. Itu ukur rasikan, ita tu goza ya raidane. O insama tu goza raidane, ita ni qualidade moris ne. De liu ita ni educação. Sekolah la fati ser na universidade, na bela dia ba campus lema ka estudante. Oi, uma oi ele mas tawon ya na estudante. Los ture quinto cante ala sa hare ulukia Timor Plaza. Apo zep fobe wifi. Itene estudante ser ba ne ba invest aproveita be. Download ga be ba Google le Facebook, media sosial tura masa saya mabulat. La aproveita motida. Largo le sidere. Governo tau wifi ne ba invest lori be laptop ba aproveita la batur para wifi mas hal bocir le la ia valor positivo ba itania media sosial ne importante, mas sabe ita tahu tene tempo baru le coisa tene tempo toma pauta ne ba lá de jogar depois ita arrasca ei pa agora ita ne rai ne agora zinjama com mais outro se o quando moris dia ou escola do dia fata geral ba lugar zinjama bela lugar mas bela lugar zinjama bela fa mas olha coisa aproveita akar todo dia escola outro mas sai funcionário público escola outro são problema a não cada campo de serviço né funcionário público pentelet FDT campo serviço né barak kita mah cria tanya ras quando kita beli cria tanya ras kan kita prepare tanya né aprende buat barak Google ya né aprende buat YouTube né logo dia kelas bahari buat tidak ata depois dari is oh raida né ukuna mas emang ukun itu tanpa mau lakukan ukunnya melakukan tu tempo hal emang ukuno dan emang kita né aproveita jovem você aproveita buat barak iya liberdade itu aproveita buat barak sok itu lah aproveita. Ita tahu yang akan betul takar dan governo maktegi kriya, mas ita rasa lapoi kriya. Governo ia ni limitação. Buat balu governo bel prepara, mas condições baru ita rasa maktegi prepara. Ita saya estudante, ita barak lah bel fat zero. Estudante orang sekolah, orang ia fat ia Timor Plaza neba, ia praia neba. Né anu sama atu estudante di dia. Ho itu ne qualidade educação ne ladun dia tiana ita mas la permita ita apli orang jadi memang kalau dia kata dari data amil dia memang prepara iminia ini hata dan memang mak mai domina itu emang itu right tambah ini nak domina ne ini fo bagi bamba emang laos ita duni sira sai la ita duni ho ita akbit itu yang ne ni lo que kiosida como lo folo ni kiosida buat ni vale ni se dini la foli ni mas sesa to tamani tinggal lugar orang lugar orang rai rasik onu marasik so mo tinggal akon valo emang da ni tinggal selu aluga selu emang serviço sarana itu se kau ni anu emang ne o ensaio mana Susana minha a mensagem vai jovens ligamos ba comemoração de mebaksei ela loron rua termai nudar ema hirak nebe hahu atu hari nasang no ema hirak nebe atu hatutan ni prosesu ba ukun rasikan no hakotu ia prosesu ukun rasikan ni dani liwana nebe determina ia 30 de agosto agora nasang Timor Leste atu sai nasang insa depende ba ita botsira nebe ni presente agora iha depende ba ita botsira o insa atu prensa ita botsira ni bukahe para abambain rua bela contribui wanhira ime hatutan na saune hode ime wanhira ime hakotu ime vida ime valor ne ida ime tem que marca ime história fom wanhira ime hakotu ime vida ime marca história fom saya nessa heroi fom ia era desenvolvimento ne então saya dah maki ime halau saya dah maki ime tem que contribuir ime vida durante Morris saya dah mako kuda ia agora ida nema ko seku iha oni vida menghira watu fila ba aldea la fila obrigado barak ida nede kuma karga utelato delegatan obrigada vai a mensagem sirahoto no mas ba presença e bom trabalho va mana Susana no mas mão dizer até espera kata kita sia surmalo faria tempo selo karena kita ia tang assunto ne maka precisa
Dia malu karena isra hotu ida ne maka tolso governo rona bedisan ohimiang ne leo bai ha jovem ne maka uluk luta ba ukun rasikan bebe ita hare ho jovem ida gora luta ba problema antau diferente kalai entre jovem ida uluk ko jovem ida gora hanesan oin ita rona ona husi parte Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timur Timur nebe maka iniciativas iha tempo ulu kakarek Timor Leste ukun rasikan. Nos iramos consegue luta duni na saune hetan ukun rasikan, mas be oisa jovem ida agora luta ba na saune linha futuro ida na bediak. Então na saune precisa jovem siranya esforço, no jovem siranya matene. Tambah na saune iha jovem Timor linha 5. Tamane malu karena insira hotu ida ne maka programa tolso governo rona barisan ohiniang hanesan ita hotu hatene ona katak programa ida nemos programa parceria ida entre Secretário de Estado Comunicação Social SECOMS o VIP TV o de examina informação no programa no governo constitucional nian e área juventude desporto arte e cultura. Os estúdios segundo VIP TV halu Sitanya Barreto o equipa nebe halu produção do programa ne lalu hato obrigada wain e até próxima edição.